Yeah, gi ochina pati gi podcast like malagutu de malagutu mangwentus hit puri finut samoru, gani finut samoru. Um, Mal- Malago na tafangwentus puri finot. malagutu patafangwentus puri finut samoru. Fangwentus hungan. Okay. Patgon na biyahe sa suun huhungo bulala kwentus niya y manamkota. Pues, quini na tiempo, hafa y mas damo na sinangan. Por ejemplo, Paraguao, paghuhungok y sinangan desde yatsu humana now ha. Zen golf zaho now. Um, so, ito ejemplo, zen hago hafa y mas damo na sinangan. Imas daw na sanangan gi finot samoru. Hungan, hungan. Lagi halata, ti like toru i tempo, toru ili na lamu. But, gin halata Ilaksa ha. oh, jangan manlihaw pat gunay ni maffong magonya is sleeping deep, right? Mm. Uh, Ganaw hong kesti. Hokkok salappe niya. Ay sa hokkok salappe niya. Sa, Gi maigo niya? yeah, jangan mamago na dan maffong magonya, no? Mhm. Kalan kumekelek niya na jangan tada salappe mo kalan tada sinunso bumay gwa gwi, no? Sa hokkok, no? Mhm. Tawa na sa, Tapi di ipat gun na tada salappe niya. Lo, di kalan ya naturally sa kumekilig na najangin gua sa labi mo na duraw muliliku giseng song pat Mhm. duraw no gumimen pat gumuput no o jangin ho Mhm. pa mas ponsogi pat fuera di maigo no pues mamay gua ipat gun ay sa hukuk sa labi niya Mhm. that is still okay no jangin gua hanay na masin na sitwasyon pat taotao sa sunod mo kesti entry manam ko ay sa pat ay pat pun taotao is like, oh, child of man, oh, someone's child. I like, and oh, bless her heart. It's like, sa na patgun tao tao esti, no, na no lahin lahin tao tao, no, Mhm. hagan tao tao esti na tao tao, no, pues Mhm. sa mo na tao tao gwi lokwi, but ay patgun tao tao. So, Exactly. No, I know it does. Okay. Um, Sangi y fino Zamoru contra y fino Inglaterra. Colonia que se sostenía entre dos. mm, Hafa y mas damo na si sonten Zamoru, pat word structure, fanan. Paraguao, Golf Zahu y letra G antes de ocho consonante. Por ejemplo, Sengi, Sohzu, Fehman, Tohgi, dan inaan mo lokwi, Tetehnan, oh, Mahniao, yeah, Salwadisya. given konsonanti, jamu. Imetnan consonante, Hungan. Iletra He, gimetnan Okay. consonante. Untuk apa naksulek ti jauh he gimenan Oh, konsonanti asanu oh. sasangan ya sangi tiu sasangan ni he sasangan Mm, sangi mm, mhm. makhluk tiu sasangan makhluk sasangan maluk Malak. but lagi jadi itu na dahu nai tak tahu tahu Mhm. si bau kalan ti sasuma sasangan na juna he gimenan konsonanti sa tsuka ina Okay. tehnan usasangan na tetenan tiu Mhm. sasangan ni no Mhm. Mhm. Hafa Zahu,
na sonido zahu zengin mana dobli na i konsonant i silaba. Like Okay. ton ton, bok bok, tom tom, uh, Mm, lau lau, lolo, no? Uh, look, zahu look. Mhm. ya look 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 Balakak or different too. No? karena ya karena pero ya zahu itu sih anak kelas in piniho Mhm. mago. Mhm. Oh, Mhm. nama ko dai itu sih ya, no? Hunggan. Jahon na lokwe. Then, aju inaktat niya si Isa lokwe. I Ah, doble na silaba. silaba. Hunggan. Um, nanga tabi check ko ga ocho ni zahu. Um, zahu itse. Bonito para go itse na sonido, no? Na sisonten. Mhm. Uh, so, kwan, so, Mhm. su, Mhm. Mhm. uh, su, ut. Oh, estilo quick. Ano gifinot sa moro? I, zani, o. No? Mhm. Um, sa, gua di mana gahe kalan tres na A gifinot sa moro. Gua Okay. gua then gua o. No? Mm. No, pues, uh, zahu esti sa, para go naturally. Esti gitunaran sa moro. Por ejemplo, ginin guaha estudianteku, gi eskwelahan talo na anya si Sarah, no? Tasongan na gi tunaran Amerikano, Sarah, no? Lo guaho na isa, esta kalan ututsuli tunaran guahan, ilalako ufanan nangui si Sarah. Pues dan ginawagan gwi na Sarah. Lo timo sa singin na jugi familia, no? Kasi mafanan si Sarah. You know, Mhm. openan si Sarah. But you know, iti otro siya no quit na no quit kalan tagwi Tiara, Brianna, gofta moro edu na pronunciation no. Hunggan. Kalanu ya kalana Tia jo jangan no songan tagwi no no. Brianna, Brianna Lin, no Mhm. gofta moro edu na pronunciation magay. Brianna, Sarah. Uh, ya pues dawa edu na if you know some more nasal. Ungo ungo na sisonte. Ungo? Ungo, Like nasal. o, nge, o, ke? O, nge, o, glota. Ungo. Oh, wow. Ongo. Okay. Ooh, okay. Um, Ostendo tiostan ini. Sangan un rason na malaknay finut sa moro kinoy fino Ingles. O Paraguay tadong niya. Paraguay tadong Mm. niya. Uh, Paraguay bonito niya. Okay. No? Piori fino haza. Idi si sonti siya na no bula buet ti megay konsonante. Pues adyo na masasangan na kalan megay na pamilya ng Austronesian na lengguwahe man bonito. Sa bula buet ti megay konsonante. Then ti megay no consonant clusters. No? Mhm. Mhm. So, para guahu tadong niya. If you know tomorrow. Guahe di na istorya sinusang if you know English. Wala problema. Wala gua, no? Lo, it's a na masinay na istorya. Lo, jangan usangan if you know tomorrow. Tumatanges do. That tisinyo who pasti tisinyo who hunyut kalan medgot niya. Ifiniho. Mhm. If you know Mhm. tomorrow para guahu. Tadong niya. Kino Mhm. Pues, Mhm. you know, jangan usangin historian mafanugo niya si Biao, Gigera.
duro do tumatanges. Mm. Historian finatay niya si taotao, kari finatay biyaw, duro do tumanges ako. Siyempre. Mm. Mm. Um, lo sinusang na ito do adzugi fino Inglesan. Problem. Ti fukuju de didi lo tisen pinatsajo. No? Lo yanggen usangin gi fino CHamoru, ja guahaji taotao ni mahunguk. Pues sinaha ma testigo na unggan. Ti sinusangin na dyan na storya sin tumanges.